Kaseng Henyu Trap National Youth Front Maulai Circle, lembat ke HNYF Iskasi Hills District menta ka Hendriu Tarik Unaitung Arhajar Paulai, kilalit ban ya kendu ya ke Director jong ke Department Regional Campus, kabadan hakaway nakitanat jong ke English and Foreign Language University jong ke School Ba Nehu. Hakabede bagajingpan bena thapkam na syabar ke jela hadu arphonyo tali ki pos baper hakajingpan bena thapkam kati katanat pulia na syabar ke jela kala penduk mensiam ya ki trai muluk hapo ke jela ban kala bishnino ya ki wei namar hangni ha ke jela la jong kimshem na bena ya ki samla watkam kani ke jela bat kilalet ban ya kendu ya u director kati katanat pulia ban panjing syai na kaliang u assistant director ulayathu baya kani kakam la penyat na po Hyderabad bat syam la ban lei ai Henry ulakan tu ya kaseng ban pha da ka jingtho sha Hyderabad. Habakran syakilat pathai khubor kaseng ka loong baka jingthmu jongka ban ya kendu ya ka director kade ban pensange shwa ya kane ka kam namar ka jingle shiliang khmat jongka university khamtam ka department jongka English bat ka foreign language university bat da waru bade ban ai advertise lang syaki samla jongka jala Meghalaya. SNYF nak is Kasit District dekat bat namulai circle ngiwan hang ni bang yok sngo ya kan ka jinglai post jong kan ka English and the Foreign Language University ngiwan hang ni ba kini ki post ni ba ki pha tang Sabah ko Hyderabad ki pha ya kini ki post advertisement tang Sabah tingilap ngiyo complain ba ya kini ki post ba hang ni po shalom dan advertisement kena kata kadau ngiwan hang ni bani kenduk ba ka director Dekat director betul kam semula bani kenduk ni berkedan meeting tinglai kenduk dulu assistant registrar tinglai batai ke jing kuak ke jongi ba lada kan ni ko pos lada kimla ban advertise lang hang ni po shalong po Meghalaya ni kuak lada kumnum kile apa sya tingir minyak de ko kalenti te ula batai tu registrar ang lada kuak bagan pesengek ni ko pos dia thot ka application to Hyderabad mak headquarter ke Hyderabad tingin habnya thot kata ka application ni siapa no dah katakan ja application mention nang tu ke ga kwa de ngin le no dah kata kom tingin sa siapa la deka city dan ada ke ini ngi rumo ki kila bakin kini ki kam kila ki khase ki bon kini ki bastat ki belanang lasan kini ki deputy registrar assistant registrar tangan ki hindi ke hindi officer ni thot ne Teknik tangke hindi, baru iba lalu kini ki kilo ki bun asisten ni hadu artinya tuli ki pos ngamla banjar ketengnya telong ki jongir kila ban bikin tray kini tengah lingo bahkan urkom makan ke department hang ni pada kapa ini ki pos pembalai kre mentan uang ni resta asisten ba in charge ni uang ikan namar ya kan ni ka English University ni kedai headquarter kedai hapo Hyderabad teh dan kata kadau bagi pak nang teh nanti control dia ni tinggi ni ber ni ber ngiwan dah kata kajing snow dia kan boleh ba ia kan ke advertisement advertise nang Shillong dia kata ngiwan ban banyak keren kuat jam bela biang kajing pulih bela ya pendap kajing pulih kila iwan bani kendo habede bakene kajing like kibna habede bakene kajing like kene ga post habede bakene ga hakane ga department habede ga English and Foreign Language University pengilai wa iyo wan ya kendo mentai di astan register mo hiba suciang kedai doktor kedon hapo kedai don meeting tinggal iyo banyak keren hibur ke ike bat iro setengah ila kloy ban pedang ngene kajing keren juga kai kalau ke solo ngok kai haba ki pos ki like mah ki pos ki like ki ong menta kadi ka head nadu Hyderabad menta hanir ngidon la ka jong ka yu ke university ke ba ki pelai lang ni ke pos mah kamut ka jing plelat hani ba kalong baik ka plelat tangi kinong wei kamdei ka ba plelat ki khon khasi khara jungi ki pelanang blastat ki ba bun ba i ki jar kam menta ki por nagalyang jungi kasang ngila yo ban yakran ngila yo ban pej bahai kini ki puas kimdei ki puas kat kumi ki yakran te yang bakan tangan ka puas driver ke ba kadan na bata ki khasi jongi tang i wei taru dingi pej ki puas hone kalong hado arfu nyotli ngila ipej pat kini ki puas umdei bang batang ki khla jai ki bala mentrai kini puas ki baro ki bru jongi ki bala mentrai lada ki yo yang ne kam ta menta na kalyang jongi ka SNF mulai circle hajing dan lang lang berkais te kajing
ngilai iyo bania keren bat di asistan mantai bat siang yang mungkin sapha daga kot apo khatsan tarik lengba kani ka director kan sapha syati sapo syahet syati sapo Hyderabad ban nakaliang jongki persyang hi manra si bania keren higher lor kani ka phang ban plelat iki khon khasi khara jongi kibla anang bla start bukin yo kam hakani yakini ki kam gi bada hakin ke arpunyo tuli te kum ka sang etsunya phi menta ngila bo ka bai ka bangin ongi ka director ngila dap ong nei bastan ngin pha stay lada kamla ban plelat hi ikhon khasi jongi kan moto ngi ngin pasange ba yakne bat inang ye bud dien hi yakne ke ga ban long bat ke ga ban jang nang ye bud dien yakne